probajte, ako ništa drugo, ona 2 trenutka u danu, barem 2 trenutka u danu kad perete zube, se pogledate u ogledalo i reći kao, ok, tu si. I taj kontakt očima koji mi je super loviti ovako po dvorani koliko vidimo od svjetla, uloviti sami sa sobom. Jer taj moment kad smo sami sa sobom je isto dio, ne bi to nazvao dosada, ali onog jednog momenta kad se susretnemo sami sa sobom da bi znali da je sve dobro, da smo posluženi, da bi znali i da nešto možda nije najbolje, ali da imamo povjerenja i vjere da će biti. Da si dopustimo taj jedan moment ljudskosti i čovječnosti, da ne bježimo u digitalno, da ne bježimo u chat GPT koji će nam reći kako ćemo napisati pjesmu ili kako će napraviti najbolje generiranu nekakvu fotografiju ili ne znam šta. Dali smo mu prevelike ovlasti da njemu bude dosadno, a da mi radimo one prizemne poslove, a on se bavi umjetnosti. Kad nam je dosadno, onda nastaju i pjesme, onda nastaju i ljudski kontakti, onda vam bude dosadno pa odete van pa upoznate nekog pa skužite da vam je to trebalo cijeli život i da je to ona karika koja fali.